Yada wunyina mwase Ghana de hye na so biem nyankropo atwedi ampan wodeda no achaye ana aye juada August bosom da toso aduonu nwotwe afimpim yenu anya aduonu miensa so nie adesma mansama wodo ya bobo no ma Ghana mu ne nkrofa maman so na bredu so saya sanne nyina mu ne yade mamo na sane soen se wo content afidie no so obetimi ahwe live e wo hoye Facebook Sompa 93.1 YouTube no so ya Sompa 93.1 and antenta video no so was www.sompafmonline.com okwo no man sam nyina da obenya bi no wakenkan anasa modro de ba no eni ani mu ne bi enie ana no memenda ye twa mu no NPP amanyoko no kokoto aba na sansama wodro pi no na abuba abamu a twatwofo panje de makuo no wakasa ede afa ho wo NPP amanyoko won ma ba okoto ye ya ho atifia poe Penia wono ene ye jongo chema de atudwa se kan ene align wo mo agent no sabi wo mo han wani ene e kan sembi na wo abatu ani mu no yate showdown bi ya na ye Kennedy Japan na wo ka ade kire mampanyi ene na bedi kire na sansam ne ho no na santemantemu NPP amanyoko no disciplinary committee chairman wakasa ya watchers asem no a ye Kennedy kan no wan kan yi kwa ye Benjamin Ashite wakasa ede mo wura aboachi aja akon wose obi bia obeka se watwen ede ma yewura de nimu no nokure bia nim ombese akwa akoto foforo afa yabekwa kwa otabusua na de due na yakwa akotie sansama hodo ye kwso posi ni anansentam eba bede dwasa na girlfriend e wabo ni tuo pay e wadumu no ehwo sensem ba bia kwa koduru atifi mantamu planting for food and job enimu etoso mienu phase 2 wonuma pa hontema ya Bolivian enterprise na wiye kan for the amount what the future life smart food and a dear Tabita Herba Clinic and so say and can't show Sabusia Tabita Yami Admo Quada Bia 1 more year free screening at the Amada Shia 1 more Emma Wada and watching the 21st clinic near the sciatica expert our first OS Herba Clinic see and can't show said Diano and with Yanwan I will be show fire the bra Yami Adon Swinty or one ebeto and a fee Mizo fruit drink say en wiabano they say they achim de aguntu amu amango wom watermelon wom sada ena bibiada ebo amani padua ne konkan no won ma sa kan nyina bo e friend semi fruit eso onya bi nonnom abo amadaje china ya adwuma yie afi wa ya adwuma bre ohunam nyina agene no 5G energy drink eno na beboa wo ba bia ya tonton bi ofro so mpafie bi a wonse ka bi afi mu so amoso aso a ensuo ne anom ne ahodo fa wi aso ya na ma pebi 0246270221 eno achino ma remfi se koko aduro tatahwe 3 Herbal Center for aduro 3 ko capsules na esisi aduro sada ena eno akure ya wononom no na eboa asan siesie ohunamu ye ama se tuo na ntime ntro ewo mpamu a watimi asan ato ne ye wo mo ne afoforo adaroma na wiabre ya ginwa na ye bebe nsempai emawo eni a obete ye me ajapia apamdada mene obapa akosia ejewa kwade boaten afi ensem no ankasa ne nkyeremu enie na wotwe ye twemu no NPP amanyoko no wo mokokoto aba na sabato na won moto ye no na wo hwe ne mu se nipa du a won mu ginaye na wo predibre wa amanyoko ne mu no anya hwekura no wo betumi anya mu makomako enum a won sefata se nyame ya domo e betumi ayi mu baako na franka tuni de bre wa amanyoko ne mu no nipa no timi aginade ama wonom enam saye so mampanyufo twotwo wuro titiro ne ntini ena kwobo dompem e wo me ahodo ayeto aba no enam so ma obi adade ne kokromoti ekotintimiye ekwowi akire mampanya be de akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono ena nipa numu anampanyufo ne pe no wo huri edidi kan wonyama ne mu ahansia aduonu enkono 629 votes ena onyaye ekwowi akire no yira Kennedy akompreko a Japan wono etoso nam so ma yira alankwaje chamaten so toso miensa Dr. Free akoto na toso 9 ya mpanyimfo mienu a wo so bo bracket yira Francis Adenimo ena febuache ajakon sampanyimfo numi enwasam ena nano memenda ye twemu no abato chenchenche kwa
so ma Ghana fa na babia ya na MPP amanyoko no won mani abede enam sayo so ama abra abato no na ekoso no entete awodo pii no na ba monte so titire oyewura Kennedy akomprako Japan video bi ba beto dwa ya video ni mo no yewura Kennedy call na wo ya kire mu se mampanye na do wone na bede akire yewura bawumia wo bema wo mu show down pa nyanya asem keto ma se won man kire na won so ba kire wonom ne nyina no kwakwaye se entity ya bi ba monte so se yewura Kennedy Japan ni agent baako won ma kire no apam no akwakwa da mu amache se abatoɔ ni mu no wontumi kura mpinche ho na nkamfa se de ekoso no wotumi de nani ehunu bi ɛno na nam so ma ye ready Kennedy etwefo a wo kire se wono no huhu nye ne hu saa o sane enkrofo akeka no no se mampanyin na bedi akire wo na ɛyɛ saa no wono no be kire wo mu pa se go ɛyɛgye enti saa video no ɛkɔ monten so na busua na kya se ase no na anam so ma na no pɛ wade akye bi adwumadi asuo wa bra o man ne yodubu achetena na dwamo no se da bia semi twetwe aso enti wono churchofo panye de ma NPP amanyoko no yewura Justin Kodua from Pon twetwe nkomo no ochem se anokwa eni asam no de edoso pa na yemfa sedama twedi ampon se wo bo moden eti wiemu ma abato no nyina da ekototen na yaka se wo mu kuru kire nkrata se yewura Kennedy Japan enchekora oba bepiem ewo mpanyifo anim ready of course so Saturday no Labor Elections Committee for no Abaso. Ira right Honorable Reverend Professor Michael Kredano. Na mafa kunya so abo Electoral Commission for so Abaso. Ene Ghana Police. Ene omwa ubetu aba delegates no. Momo Central for so cover elections no. Na etita form so no mo to chair motion Ghana for na Abaso. By and large, on my hand, like I said, it was a very successful Super Delegate Conference, except for few incidents via ACC. Wow, okay, everyone said elections there. The 392 Prince May elections there no yakwa yanti hwasem na se bibi ba could be AC. We share in totality in terms of percentage, you know, I can say like that by 90% which was very successful. You know, part no normal see Saturday bi ankoyi amia medi menu videos about montia mi hu ye no. Eno no main train say elections committee for no informal report embra. Na say reps from call region no for reports embra. Nia general secretary nia media ni mo or normal be hu videos mi hu ye pictures mi hu ye no. I refer certain personalities are normal works are videos in akoma display committee. Ye train say elections committee so will be from the account or meeting the account. What kind of is not summer? Yes, yet the tea to review Kosovo. Well, my him no kase binya video evidence, binya picture evidence said BBC na Kosovo, and I said the rana kana some saying no Kosovo. Then they say the train ama repa or call no that elections committee na ano edna no December na or my within no more assembly before so that take decision or steps on it. These are the by the new so what should the pan now call the next two paragraph about yes says Nipan Naya Bomodino will be referred and I say emphasis will be placed when Canada Porto Council he to be someone before over 90% there while be the answer 17 centers near Twaba. Apart from say a few incidents here you see and all places here Twaba and one to say BBC is Church for Panya Dema NPP amanyoko no yewura Justin Kodua from Pon and now yate say what chirem was say mpanyefo wodo a won mo nsensem ba ye bra na abato ne koso ne na wie nyina da won kwa kopie mu mpanyefo anim na nsem bi wo hono mo a wo makọ akoyi ano yeda so a ejina mamre no mo so no amanyoko wono ma ba na no memre da wokọ ekoto ye ho na atifi epoe manta no mu eho menteme ho ase bi atwe ne ti enam saa ye so ma yewura alankoyo kiremanten ne agent ya na wogina mu enkra no kura che se bibi kakra efa nani so ya se ensu no bo wa menka se pete me so kirem se ampa ebo me ali zakaria ena na ye agent no anopai bra na omanhene yodubu ache wote agwam wo Sompa in the morning so no wode na konsam atudwa de si poten nam so ma won mo ka se menteme ho ase atwe ne ti ali zakaria se ne wo kirem e de kire Sompa tiefo
because I know some of us 2 months is not and I started 2 months. When it comes to party activities in the region, maybe I mean no constituency elections, but maybe Salaga and Amiyuma, but constituency elections, regional elections, allowing me as the regional coordinator activities be a regional committee from chairman to the last person deputy national coordinator ba say dey buy na me penini Richard Nyama. Most of the police issues on Mopa na Nkamwa friend one is the best person to tell you what now police the na center no inside one police kura by 15 or not 20 inside and also outside one omuguropi no one even was full clear of the police. Even the regional police commander was even at the center. So I cannot tell for that one. I cannot tell. I know the police in Fuancas and they could not come to my rescue. So yeah, from the first person to the last person, they all display their votes and now make cast the first. Ali Zakaria na woye gentema yewra Alan kwayo chiremanten ewo tifia poe mantan no mu na ate se na wode na kosem etudwa no pai ewo sompa morning show no so ewie anso ho se enura wote se na yewura ken akompre kwa Japan na no memenda no wo kire se obema mampani showdown no wa mana badi akire nso showdown wa ni nyina no na yese wose ne agent wono ma panam na kwa akwhye dem sabi wode ne dua mo ne nenten se kana man bia afa kosua na ne wura epe na abono na no nso o man in the morning wa mananso ho wo bowura mu na wo busai owura humi jelly no wo busa se je ne ba potia wo dwane kokoshe dem mu hwan ne kan no na sabi wo moto ne punu ma na eno nso wo kire mu sei e de kire sompatifo the two election grounds na ye be start the vote but before ye be kono ye ma ye orientate through the campaign manager of honorable say one the election na ye kono e was maybe e beto abano. It should be in the full glare of everybody. 2, there shouldn't be no party official who is not a delegate or a government official who is not a delegate to be at the present day. Meaning, say, Obia win delegate, any concept. Oba baby ya to aban then abanu so ya kwato no so no delegate no so no woto aba na woko but one baby near to aban was in the dining hall of Nalergu Senior Secondary School. One na ya to aban then the place is enclosed. 2, government officials, party patrons, party financiers only now inside the hall. Then the regional youth organizer brought in Tescom boys into the hall and they were seated about 3 feet away from the delegates and the gap between the delegates too were some people sitting between them who are also not delegates. Voting started. Before the vote started, no, and me who said 2 policemen they came. And me said, who is the regional commander here? Then the other gentleman pointed to me. And if I know him, I'm a policeman. Said on his chest was his name, Shaibu. I was Master Shaibu. Me patrol be brave and perform what he no. Omunya delegates na adentina womu aba inside by the orientation given us no or say me raise that alarm I just say I'm say army some conform what hanom ni na no they are not supposed to be in here. Why are we doing this? Let us have free and fair election. After that Wutna is inside no Wutna is positioned in a such a way say there are people outside monitoring who that you vote for. That's the voting pattern. Okay. So the whole room, the whole hall was 10. Then they started the vote. Electoral Commission issue said 3-3. But who is saying 4-4? And they drew regional youth. The regional youth ne kwa kwacho. They already showing. And so the test was just too much. Maybe a door. First and foremost, but the exit wasn't locked because when I came in, I went out and came back again. And maybe enemy to me, not knowing said. They are locking exits. 2 policemen. And 28. So in the heat of saying be a lock, my tag even got off. So I Humu daily na ate ne ne no we na wofre yewura kan ewie ya wo se obema mampani na badi akire nyina showdown ya na enan kasafoni ahodo so no na ewie ye no ye se de wo kwa attend de oba attend mo de ogina ho no woni attend trodo enam sa ye so ema o man in the morning anopa na wa mananso ho wo bopini zongo chairman yo wo atifia poye eno no oba osona manyeko mu a wo mo friend na sara coordinator eno ena Alhaji Sade tenso de to mu sabio
deɛ ɛkɔ so nyinaa sɛ ɛyɛ alanyo sɛ ɛyɛ ewura kɛno wɔ mo agent no sɛ bi wɔ mo haha wɔ mo ni ɛna de ka saa nsɛm no ɛno nso sei ɛna wɔkyerɛ mi ɛyɛ sɛ de anapa no na ɛwɔ yɛyɛ meeting obi yɛkɔ starting process no nti starting process and start yɛ vote no in fact regional minister ɛne MPs no mo start vote yɛ first nti yɛbɛtu first attempt ne sɛ yɛbɛtu ɔmu sɛ ali no ɔkasakasa na ɛsiɛ start vote kura ɛsɛ na ade a yɛabɛyi sisi a na wo start kasakasa te ade ne kɔ so deɛ ne kɔ so na yɛ start vote no na ɛbɛdu many youth organizers so sɛ ɛbɛkɔ akɔto nti youth organizer yɛ ade ne kata no to fom na ɔfaeɛ no ada ali no so la gidigidi ɔmpene ma youth organizer ɛmfa ne vote no ɛnhyɛ box no mu na gidigidi na police ba bɛso no mu sɛ ɔnkɔtena ase na ɔnkɔtena ase the second time sɛ mu sɛ wasan asɔre bio so it was in calculated plan intentionally he wanted to cause problem in North East region so that Omega said Abia vice president region say this wɔ hɔ no so he came intentional to fight not to vote not to witness anything the AC and say that on the problem of youth organizer the first na hey who say obi an shut down one problem obi an shut down one problem into almost so no mu no dey pin one of the words ewo omo pata on youth organizer no once omo hwe no if we baby a vote ne no even oka say omo problem question hotel matter the regional minister and some MPs took him to the hospital. And yes, Alaji Sade Chawon, Nasara coordinator, what if he a poem antemu, and Atesa no pano, or no man here, or do watch Edin command, watch Richimo, say Sebu no Casacran, dignity, a copen war, new Bian, a born war, ya, one more how many a day cancer the bayoneja, one more at the baron points, and no one sem, and your cofabre. Nanan can sab what do a Agricans in my henny. Na nana kroya NPP disciplinary committee ye wa santemantemu wona yetitene ne ya wadano enano wada ansa na abato ne beba so no NPP amanyoko no panyi ba ko a wo mu nana mpemba wantwi wode koda asantehene se ready na da mo senke betumi a anka nana nkansa bo adu mo ma ne nto aba ne bi sanse eduru mra bia na ahemfo ensanse mate se no wo mu fo mu hunyim enti da se bramfa ne nan ensi fom enam saya so ama ane nkenim se bia na no memenda abato ekoso no kana na nkansa bo do wantu bi na so ne nyina mu no wode ne kokromoti ekotintimye ana no pai ana wo mahene yodo bu ache ne twetwe nkommo ene wo bekire mu se bibia dadin aba no de okokotu bi nyame adum sunti ekwan bie ma ne pa ne mmasem ba akopɛ no opeso waka ne nyina da ne yese enkabom ene hia ena no yewura Kennedy asɛm ane ne nam na wo ya kwolo ene ho nsensem showdown ne ade no we nyina ho hia de mu nyina nya ne se ebenye nipa ba akɔ sefata so obedi amanyoko no nim eno nko ne ade a amanyoko no ehwehwe mekoto aba no pa bibia ehini kwa so se no nto aba ato yi onye nya do mandi nya me da bibia no se we ya ekoto ye eye obikai shi ba ku asem enti bi ta bibia eye Yamete and all on no, the castle and film to for ending I the now said the so deep argument, the Moko. Now said the can I get for me a palm, and that's you, by the way, no, and take one penny, a should do man, one penny at the tree, a should do man. And I cannot cry, some more shakes, and I'm more ready as possible. So the baby incident in the sea, no, penny knew me ho. Now I'm penny at the tree, and I actually crown correction some by say on one campaign manager problem by or is almost a problem. Checking to now the cafe, may you say, may bring you down, may you say, how do you say, Mia, but when I tell you, I say, Catreno. We are Bama the by a Pudao, and it was all yes, I won't say that the army can be sent for the different squadron. And yet, as you between Coco, woman, the woman is ready. I said, I buy a woman now, but the commons and also have a pet center before our banner. But you won't tell us the book party the co-position here, the Adamo. Oh, yes, sir, saying, the minion of Michelle one and why I'm a country. I want to make many to come out and be a. She am no catch because I be my friend for the cover. And yet, the end of men yet, why, and so the chopper can see a pan and 3 parts.
Nana nka sabodo no wɔkyerɛ mu sɛ wiasim ka no kracha danfo wen sɛ danfo agoronti wɔka na yɛwura Kennedy wɔnya no ho ntiaseɛ sɛ de kɔɔso no ɛntwa yie koraa wɔno wɔyɛ Agrekens ma hene wɔno akɔyɛ asante mantamu NPP amanyɔko no disciplinary committee no wɔno na ɛkyekyene ni a ɔda no deɛ nyɛ deɛ na nyɛ ɛnɔkorɛ wɔsona amanyɔko no wɔn aba wɔn to yɛ ne mframa a ɛbɔ wɔ ho a ne egu so a yɛnso yɛfa bi ɛde ma yɛtiefoɔ yi na sɛ nanɔ memene da na wani ɛda Sompa TV so anaasɛ na wani di akyi ɛna na wo follow bibia ɛwɔ social media handles no a sɛdeɛ ɛbɛtɔ odwane saa pɛpɛ ɛna ɛkɔɔyɛ Alhaji Dr. Mahmoud Bebo Bawumia Ghana mampani abadi akyire ɛna di kaneɛ ewi asensɛn tramra hyɛ badwani ɛna ɛtɔɔ so mienu ɛna yɛro alankɔyɛ kyerɛ mankyɛn tɔɔ so miɛnsa ɛna afei Dr. Free Yakutu odi nnan ɛkɔ wieɛ no ɔrɛbɔ kyɛgya akɔ ɛne yɛwura Francis Adenimo wɔn bɔ bracket ɛno ho no ɛna ebinom keka sɛ o baabi ade na duru no koraa gyama yɛwura agya akɔ sɛ wɔma ɔwura Francis Adenimo na akorɔ nti sɛ wɔn kɔ akɔdwendwen ho anaasɛ yɛsan akɔtɔ aba bionu na kure bi anim ɛnam saa yɛ so ma ɔwura Benjamin Ahyete wɔn na kasa ɛde ma yɛwura Boakye agya akɔ waka ne pire nye pire mfa sɛ bi ɛne nam mframam na wate bi na yɛ so no ba sansam no mompra ntontwene baabi kura no kure bi anim ɛda sɛ boa na ɛyere paa so a ɛbɔbɔ so me ne de ɛtɔ so mienu wɔn bɛsa akɔ akɔgyina ne ne wɔn akɔ akɔto aba no na deɛ obedie adi akɔ akɔka ho ama wakɔ akɔyɛ nnum no ne mmom sɛ yɛwura agya akɔ wate aseɛ no waka sɛ wɔde ma owura Francis Adenimo no nokure bi anim owura Benjamin Ahyete ɛkyerɛ mu sei anopa yi wɔ ɔman the morning so bra na ɔman hene yɛ ɔde Boakye agua mu a na wɔtoto wɔn ano. We are very surprised with the news. That's what has happened, and we believe that this is politics, and some people believe playing it dirty is what will make them have what they want. The only thing I made it clear on my morning interview was the fact that there's going to be a meeting between my boss and Honorable Adenimo this afternoon, and after that we will be able to come clear on the way forward. But as I talk to you now, there is nothing of we stepping down for Honorable Adenimo. The meeting has not come up yet, and we will be coming out clearly to show viewers and cherished supporters what we intend to do. But as of now, we are prepared for Saturday election, and there is nothing like backing out. Well, we believe that politics, there are engagements in politics. We want to talk to Honorable Adenimo. We believe that Honorable Boakye stands a better chance to help the people of Ghana and the NPP government to solve our current challenges and problems. And so we want to engage him first. We see the engagement is our first step, and then if it doesn't work, we prepare for the election on Saturday. Yeah, the only thing we're able to verify is the fact that they are not behind those posting the fake news that Honorable Boakye has actually stepped down. That is one thing we've been able to verify in this short time, and they are also surprised and knowing that there is a pending meeting to be held this afternoon. So we don't know the quartets who are actually perpetrating this act, but we believe that there will be a mutual understanding between us and Honorable Adenimo after this afternoon's meeting. Owura Benjamin Ahyete ekasa edema yewura Boakye akon na ate se wo we brofo ya enyina wo mu no kyese aba ne de da se bo ombekọ akoto enya de a wo magye mu de ama owura Adenimo ebusua ye konsa foforo mu na ye nka ebusua na omanfo ya o epo bosome no wa afiye mu na rehosem bi si ewo Kumase adum ababa wa ya yesusu se woni posini abrantie ya wawade ahyaka etwempena de nene mafo beka na sai cheke no na kasa si wo won montem obi nim de koba ye enumra ba sa no nwotwe kobɔ no nkono so posini twi tuo desa nke nim se posini de anke wonimra wono kra no obi ya de bɔne ya otumi kasati ase he masa de oyɛ no nam ne kwan so na watwe tuo kosi ababa wa so bɔne tuo be se mpre numo se mpre nsia ama ababa wa nanka agi kura wɔti nananom wonse do na asema mekan ɛyɛ owura yi a ya friend se posini ne din ne Ahmed Twumasi inspector no ana afen so ababa wa no ya friend se Victoria Dapa ma adwoa na dodo no a de friend wo na asasem ne ba ne kokodi court ye no ewo askware mampon court di kan fra asem no de kan no posini ne gye to mu kire sa no kwa
won na di se wu no na momo no waka bibia se wanhyada o and ye na ababa wan de na ka 5,000 Ghana cedis en kan sika 50 million na nkofo say eno so no say 50 million ti e wo so ogi di pan kwan free nsem wona ene na koremand ye de atoso mienu ya wasa ba na se ne nsem ne ka no akwakoye bibio ho ene meka say court say fra sem no e wo Kumasi High Court ye kwa ma no so na ne ma de boni kwam redu akodi nkomo na ya rese aso asem no nkasa won ma frɛ ana frɛ na e ba beba so kwa me mai Akosia majoso meti won ka chapa na pom ye de Nyanko adu makosia bi abeboko ze ya court na anenam boye mu ababa wa ne wanya ne ba bi ko ma adwa ne ho asem no ana court wa frɛ ana frɛ no ba ba frɛ Akosia mame na wasese de wedi kanka no ma adwa asem ene nhu keni ana se na kanchima yewa Ahmed Tumesia na sabe no abanka bagu ni sade de ni di atretwe ekobe ya ene so asetena no etumia abaso mame kase de sande yewa Tumesi asade na kwhyemu ni na atrese so be kaya be emprenseni na asemi be di court wa ya transfer na die twato ansa na ne die ba no tiremu ana se empenifo de tirese anka court wa afini nyina mu be bosumi nwotwe omutumi ye adwuma na omafe no abawieye nanso so no penina wote adwum ana se state attorney ebo modern a tirese asem no se di titeni ntino obesere se enkoso na omu nsiesie asem no ntino ekoba se enipa be atrankonwafo no be son na eyi wo mu si ho se omu entrance no omu hwa asem no enne bobo hu eno no mu se ko beduru ekoduru ba bia se bia nipa num ase yebua na efo na asudie we ni mfama no a eno anya de be ma no na eno mu eka ma na edigai enne ni de twato a yasan ba bia ne mpranse so yasan ba na akwesua ni nyina no enne nso so ni kase ye two asem no asan de akwhyeda on the 19th of September na asem no ebesan ba so biem na nimu nyina no kire se state attorney kire se tabe no nyo ba ko na mienu bi ntino wo besere PM wote adwom se omma ne kwan kakra na na dunkuru a de anim ewo bosume ankunu mu no watumi asan ba ni nyina no se opeso oboa ne nyoma nyina no fia na wuni nyina mu no ebi won ba na nkata ho bi betumi efura yira ntino osa edibi begu kandra so enu beboa eme asem no se ko basa refre ani bibi ntinkamu bemu a watumi amia so amamanfo ehunu de eso wakanti ala ko sia abia me kese de asem no yasan atu aseda on the 19th of September na besa aba asem tu mpenifo se bia sinawie ni behu charity ehwe ni mu nyankopon ya adoma ekonkon ho ya de me se de bebia no asem no ne tobre ebetumi akoso na anum akiri no yani ebusiafo no bi edi nkomo ma yibisa wo mu se enen so mu ba yi sen na musi hu aso no so wo mu empenifo na se lawyer hodo a mafo mu gina asem nanim de debi ada no omo ahwehemu afin nso so omo nso so wo ahwehemu wo mu se asem no se de agana fo nyina ni di akiri de enya ade yeje muto ebebe mu eni ntino omo so de ombe ka bia no omo ta mu twiku ata wo machi na mrepamu no 19 ani upward no de bebe bia no omo ade ho pene e de amanti na de abusuafo no nso so ade ho pene kawa say yenim sasa muda wana sawo ho aya na na kanenko ana say yesie mu no so a eno so won say Sheni paruduwa sasia ewu pemko ye da to hwemie no wa ya yesa no ne mpasi no sa bodom pambasa ala finish akosia wo hwe sadi asem no pimpon so di kan ba ye no a ani ntinhyeda ani eneko anim no a anya den a won se de sase no ebi won ma be nundu ene nonkro anase asem ne yawo no na dodo na die eche esan se na ma adura eda so ehye di minti no na amanfo eni die eche ekoba se de gwedi kan aka no se ene yesiefu no yenka asem no omotwem de nanso hwe nipa doma na omudi eche no a ena bra mpo eba high court ya omudi fra no de ya na ye ntem so chen se de na asokoro mampon court ho na esikoni ntra ko se wo ye den ya eso atikakra isanse enipadoma na omoba asokoro mampon de eba high court ho no eso atikakra ohunu se achidafo no emma ni bebreti se de ankane na etie na kosia oni adwuma wa ibrafi na bepebre so bi na nom abusuama ne boni kwamre du ne yete na nkano na chese de ekoso ewo Kumasi High Court eno aboyimu nchimu
ene ye free maadwo ansemu yeso a yentu yiridi na fe yenko atifi mantamu ene se mampani ne na pamfo wo mo atifi mantamu a na ewodi egine ntia enye ono nkonso na wo ho na nonma hemfo afa atifi apue mantan no so afo ene na to nyina wo mu nyina ewo hobi we nyina di adanse pefe ni dwumadi a no wo mo abo ho dwa no planting for food and job no de etoso mienu ho entuma pa na wonom kokopae na womo pa we ntume no wo di adanse a chese sabio senka apamdada no emfonso nimu anka fofora mma ne se ho nti efe edi kan no etinho aka wa hodo ewo mu na fe apa ewo wo mu ese wonom tete no nti na wo makwa akotena ase na agya wo san akwa akwadwene wo fa etoso mienu no ho na no ene de dom no nyina ekobo okutu atifi mantan no mu ya na mampani na rankwa akufu ado wachima mpiesie na wogina mu bie na eho no yewura ankama kwabena Augustine okon kransa na afo abato mpesua no so a we agric extension officer wono anso na dex officer edema planting for food and job no ene wo che sade esikoe ne die ntia wo mo hye da kobo ehu dwa na fi die sanso die akire kura eboboba se ne je na ehu akwa atwe no na sese ye die ni bekoso pa aba bedua ana sesen sei no wo kirem ede kire sompa atiefo sese ya ye womi yankopon ya adoma ene otene ye aban anase president ene the Minister of Food and Agriculture Honorable Brian Eko Northern Region Akopao another phase of the PFG and you know your friend is PFG phase 2 and to be said the more na program no ekoso na ye challenges are a womb na kwan ya be fa so a ye be solve those challenges no and the program bia no ye wo process bi wo ha ye friend evaluation process 90.7 into wo evaluate wi a na wo hu dia wo be ye e dia fa ho se ne be ya wo betumi ama dia wo ye no adi enti nyame ya adomo a PFG phase 2 no enso ebeba enti eno so be take a different form and I say different dimension said dia be ya saa enema ya ye bobo si dia ama phase 1 no entumi nyina yi manka se nyina ejina ye nanso entumi nyina yi no na yetimi solve those challenges no said dia be ya we dey going forward no ye nyina ya ho beto yen nyina yi no na yetimi solve those challenges no said dia be ya we dey going forward no ye nyina ya ho beto yen na detumi anya ho akwanya na ama PFG nso atimi aboan Ora ankama kwabena Augustine we dex officer edema planting for food and job enkransa na afo eho ene odi ne dwuma say agric extension officer ene wo kirekire mu say de ntia yewura bran ya champo mo ne dom ne nyina wa atifi no planting for food and job e fa etoso mienu no ho ntema pa abusia ye kwa ma no so ne akwa akodi nkomo na krata bi friend isi amanyoko no de hye bi a sabin production wo mu nam dua na kwa ne ba bi de dem enchen abasisi e krata no panyifo makoma nan ena won nsa ehyasie National Secretary Yera Edwin Kweku Ando Yera Frederick Asoya National Coordinator Mama Joyce Jemfi Deputy National Coordinator and now Ora Johnson Mahama Deputy National Coordinator when panyifo nan ya won mo sa sakrate yase na ansama won mo kane nyina no yase won mo ne adehye bi a won mo de dem won ma gana mu aka bom na won ma dwene sem bi ho na nyina da fa electoral commission na monto obeso tuo na warrior registration ewo omagana emu won mo chose sa na monto no kra de enkeya na monto pa won mo foa so na mom de atwetwe won ma so ne se won mo tete bribi se wo magana mu no eye district offices ahodo no ewo nko a ana sa registration no ebekoso ewo ne wo mo problem no ewo na yasapon no ewo na yampase abaje asem no akane akenka akrata ne nyina danti yankwa o ma no so ne national coordinator Yera Frederick Asonkodi nkomo ne bisansa so won mo yasapon no won mo kano anyambia district offices no ewo na won mo kwa ye won mo ya anase bia isi ya de bia wo mani enye ho obanye kase me amu aha meje usuma me mecha etiefo afefo eni obi bia wogana ha me hu ye pa etiefo ajusu wadi ya hu mo krata mo de aba signatures awodo nya asem keto a mo tintim de aguso ne nyina no electoral commission ena mo ne wasem madaro made asem poti ena mo ka me da sibium esan chiatiefo bium
ɛnyɛ sɛ yɛ ne electoral commission ti ahomabiabia so but ɛyɛ adwenkyerɛ ɛna nneɛma bi a ɔyɛ no na yɛsusu sɛ yɛn a yɛdi dɛm no ɛmmoa yɛn to say because electoral commission about bonti say or be trotro din ama yɛ de akoto aba December mu na din tro na oba be tro no yɛ da na asese wetimi bi sa akonya ama yɛ a yɛntimi antro yɛ din yɛ betimi anya akonya na atro yɛ din but all yɛ no o say di dem more because yɛ di dem dada ana o say di dem because o see or yɛ ana o tro din wo district assembly nkwa offices nkwa 261 no wasa di dem because ya di dem no o kwa enyo nkwa na obetimi akọ ayese wonya obi ka ho mini a oti free chair mu o kwa oni Ghana card nti o so odi nipa mienu e ka ne ho a obekwa akọ guarantee no e ka ono anka san o mai miensa ni free chair na oti mu dada nso no eso eno nso san another burden because ofuruka otia law fair man free chair no nso nti ansa na obekọ district office no na ono nko ano spend 4 times of the lorry fare or the bekoho ansa na wakontrol din ansa na atnya kire na dwen e wo Ghana ha se me pewi ana me pewi eno no asa di ni dem mo because Ghana ha ye wo sisi ana I din dada na mo offices no so bebre enya accessible bebre so wo soja na persons with disability oh mami yesre na ye panecho ninsusu no eye but yesre na ombiem tisese na otai biem de bia ma ye nyina wotu fie kura na opia onye obi na opia wo ana wo ye ni freni na onye obi na so nsem otimi nanti ko no akotro di no ye panecho ye mpese obedi se franchise ye nenti no ombiem friends ye ntimi nya kwan no na ntro edin na ntimi nso ye nkyere yadwen e wo Ghana ha na wonyi ni se sane be ya o man no de rekan sika sam no be kɔ fam de atosom ye no so wo mo akasa no ho be ha wo mo onuoma bi ho ntina ama won ma ye ne nyina wo district office awodo no me da say na wo sika sika sem na aban mpo ana say a big institution say o su sika ende mi am nye dwumadi na ende mi de me de what I say ende mi de ende say mi nkoyi kra what I say nti na ye nka say so ontimi nya no all police station krapa isi wo 6,000 plus electoral areas obi electoral areas na 6,000 mpo at least every district bia obetimi anya be 5 registering center eno so betumi aboy obetimi ahi ha kakra dan so be restricting who to only the district offices ni there ye panacha ni there emwaye nti na ye fre obia te se mu media civil society say obia maye moa obia mekedi maye na ye maame ye nim say maame batan wawo onkora bebre o ma ni manu mre nti sanso o ma ye persons with disability insan ko enhia kakraka we mu o ma ne disenfranchise ya yentimi nyakonya e betimi di atoro yedin I society political rights pan force wo pass maka che nyame na aka kire from na se we no sane ye be ya mo ho be ha mo muntwa kwan na afen so kora na mapom de ne betumi akoye nti nka ba mu ankeye meboa sani epa sani eka nti yesre na yepa ne chew mami jene yepa o chew ya adem difo yepa o chew se bae moa na oye ne sa dia o de ko district nkwa dia yepa o chew se yen adem difo dia yesre wa yentimi eye sanso a yentimi nkokyere ya adwen yentimi nko bi nipa ye pese o medi yeso no eye sana na wasi ye kwan nti yepa o chew mami bomodia na bie mu na yensu yentimi nya kwan no yensu yentimi tro yedin mo dodo no ankasa ya sai yanim se empempi no ano se agina ye ti se ye isi besia aya na wo hwe nipa dodo no na wo hwe miya ya hodo obetumi dia kwansa na obe consider nyoma bia wa consider wadaromo mo dodo no ya sai ankasa mami sisia census na statistics for last 2 years na last year no almost young persons with disability 12.8%.
of the population. Yes, you need say abro sadie. But what the young farmers are, the farmers are, what the farmers say, I need you crano. We are more than 1 million CCR. Just estimate. Just an estimation they're making. According to a more document, we more than 1 million plus are young children. Panye wadaro mama how bebre nchechi ya washobo amaya fa wonsi. Baby yo mate. Nti yesremwa the will go for monso monke di maye. Monke di maye na mame ombi maye. Ombi mu na yensu yentimi nyakwan no na yenchiro yetin wai. Wadaro maya te ya dase. Yedim sa ya kan electoral commission wono so atia wo be ne sa pepepe dia ma wo. Abusuane ya na di nkomo yi Yera Frederick Asoni ne kasa ye no. Wa national coordinator Edema de shia sabi production one more di dem ewo NDC amanyako no emu na one more srase we dia dawro ma kotojogu form sadan sayem wo ma no abufuo kwan so ne momo sre se na be electoral commission so obetumi ajeje nuomam adiama wo no. University of Ghana ne fa hwe engineering sciences no pani a woda no professor Efa Kaufman na wakasa e de akere se biribia so se hye mankunan e ma wodo ho hye engineering mpa sansenne o kasa wi ase ha na abobo engineer fo din a wo beboa firi ba kwa kwesi be se du anya de oba bia din ebamuo enti ne biri ni se be hye mansu nkran ama wodo ho agimu pa na we no adwumadi a na edikan kura wi ase nyina wono yo ewo boot camp na sansemi ebeda adwa eno Jam Institute of Technology and Industrialization afi eba University of Cape Coast a hona wo mo cheda ekobo ehu dwa no na fe wo mo kyerɛkyerɛ sansemi Professor Efa Kaufman kyerɛkyerɛ mu kyerɛ die ntia wo ka sansemi wo no nso na eba engineering science ewo Legon Suapon no a otua wo ma no. Institute of Project Management Professionals Ghana is a women's wing. So all the women who register to be members of Institute of Project Management Professionals Ghana become automatic members of Women in Project. See that women are severely underrepresented. I also happen to be an engineer and the situation is probably worse there. And so this is our opportunity to be advocates for women in the profession so that we are also represented in the kinds of activities and the decisions that are made. Project management is about problem solving. If we are going to solve the problems of the future for ourselves, our country, and the world, we need to have the voice of women also represented. It has been shown over and again in our research that when we have inclusive decision making and problem solving, that is when we come up with solution having this underrepresentation, and that is what the women in project. Wo gwasu apomo na sanhye mudie ekoso na wie no anso ho pani enam ne nsa so ma sa dwumadie ebebo asetena na wono mo hyede ahye ho fa engineer Dr. E.A. Jamera ene wono nso kire ni suade hunu ntia wo mo de hye sa afan na wo mo de adie se emma ewo se hye wo mo den yetu wo mo fo na fe hye wonkuran esan boa wo mo ma wo beda na engineer fo. Have a say, what can we do? No, mine, so, talking. How can we change the negative to positive? You'll be a type of conference of online chairman on all the now. And the who say, yeah, you will but it's near some good man concept. Look at what they are, the pass of the Assassin and Navy. So, we project management, who are now and Kakin, pay put it to be, they will say, and how to do the thing at the right time for the right person, for the right purpose. Within budget. So I can do the thing that's schedule. Ghana, how we did sit down. We sit down, Kakra. But we got that and I work right now. No, just because of our doing. I can do something portable and nice. It's a say, we project management. Engineer Dr. E.A. Jamera na atene ne se wo kyerɛkyerɛ nsɛmu ne nkomo nyina no wone Sompa ntwuru ni erikanan na boss ankomo no onua 3 Herbal Center emo edi eduro bia badwa so a sebe okoba bia yeto nuro na ebi ni ho a mekanfo ma asefa ahoma 0546 107 107 di kan fama no se won fa no won fere na fe wonyi bi sanse de woton ho nyi nuro abra tri wo mu nuro enka ho tri ko capsule sa ko kwado tatahwe no eyentima duro sa na sisi yade aduro ba kompa ye wo wiase ene no eno achi no mizo fruit drink meka chawo se nuaba no a anka wase onya de obo ade bo ye ntummo nanso na wunya ebiti sa mango anka abrobe watermelon mo
ɛno na yɛahyɛ de akyim ne nyinaa de agu ntoa mu na ɛsikyerɛ bi anso mfra wo sɛ natural fruit na Courteous marketing company na akwafa aba wɔn ma anwene wɔn kwan ho wɔdwene yɛ nyinaa yɛ ho enti wɔn ma ɛtontɔn anom ne ahodoɔ no mompɛ mizo ne bi ntontɔn na momfa so abu abram so ɛno akyi no 5G energy drink ɛndeɛ ɛyɛ wedie ne yie wayɛ mmerɛ ɛno na ɛsɛ ɔno nom wayɛ adwuma berɛ kora na ɛsɛ wɔtumi yɛ adwuma den ma fifire te wɔ ɛno no 5G energy drink a hyɛ no nso sɛ guarana wom jensen wom grapefruit wom ɛboa siesie nipadua no ɛyɛ nkyini ne nkaseɛ nyinaa ho adwuma 0246 270 221 woforo so mpa fie biaa w'ani bɛtwa so a saa anom ne yɛ papa yi wɔn nsa ɛbɛka bi Nay, Rias no one on the Padiana Pound Quo. And just say one shone so ye na yadia be baba boa, Ubehuna mane pa. And not the Yamen child, the 21st clinic, one mother romanti. Yadian yina, ya bom yina bongarata, Momako to baby, Nina said 1 year sciatica aspect. Some fun as I will to a sintini. Ade baba or namuro munet, war. Eya jo akadem ema ojo baby a enye wo ye kura hwesa bayfo bi na ye wo no eye 21st e wa ne last stop wo kura busuan dokota 4 ho wo be massage wo kama wo be hwa ma wonuro eni na anu ni nansa na wasan so atie sikinkim enya no nko a yade enka ye nyina 21st clinic say wo da fa bada wo mo na hwese e wo nto wa na 0540 311 311 and a 0540-311-311. Tabita clinic in ye yet a woman swan near Sherry. Was a man country as a prostitute yadie, a city yadie, a bushia. Yami yaduma will quarter be a deshiamon ko hodano, when we are free tested yamamo, mumperinam pedie. When a quarter more Jenny more Johnson or Janino, Rosa yadia be nimu and Nasa and say Yadiana de Abel one cayo, with Tiani and the Utin and one Seattle. Tabita clinic and Kuan Yaja one matum, or may a last stop of pa, or Yadian in Adako Kumase and crying Takra de Sunyane Takwa, Ube who one no did you my name of Shannon. So Kumasa Diana was so full alarm and one more. Who drew one more power from Penny form by Josso, it was 0260 196 219. 0260-196-219 and 0202-347-647. I was saying, generation yet on Krato. Near Quaba, I become man crown, so near the theatre set Metro and Biaquaco as you cool for any Niane. Na o ria ya channel. Yabaquaba says, see ya toe near the Honson Cra, Abasomo. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo and phone ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo freya ni edru hoda dada or how bia sane etie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na dijumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum free Mr Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa.
Womuji international awards ahodoɔ, womuji local awards ahodoɔ. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Wato dom ama afei na wo hwehwe do. Oh, medofopa ntawantawa bi wo wo ne udofo ntemu ana. Oh, odo Somimo. Oh, Jai. Sonim semidopa. Oh. Jumedie ibawa kwemu yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo Somimo. Mecha wotaki changu. Yeah. Sompa. I was never the most semaje brachin yama yakwa bana yakwa mankranso. And by four says some way a mema watching into Tumrika and Quajeso Nia. Nanyana say, walk mankranso senior Harrier. Sam Kodani Niani and Sunyanano, a would ye free. Metron B, I was young much as an answer once in Yana Santem. Wom ga won nim se nkoda no na jomu yema bai ya omudi nuane no se antesa na metron bi na won ma hunu se nuane no a mampanyi na ado won na ban wo mani abere se frisi ni ha no nkura no nyina benya nuane no madie no won de begu anu wotwe no fie wo de begu anu wotwe no fie amacha se ka walodu ne ma wode koro no anya senketoa nyame ncha de suku ni akoda bi ene ko hu ye and wo video yesa ade we oh suku mpanyefo bete se ade wo ye nie na wode kro no ano ana metro ni hu no ene yahwe de wahwe ne bi papapa ewi akira video pictures odie yo wo delete ni nyina da onim de wo ye nti ye kwa ma no so na ne ma de boni ebeneze wo so ansa akwakodi asem nkomo ebe no han awoso abejoso oho ye de nyame adom me ho ye de nyame ase boye mu asem no te sei me da ase metro aye kana asemi ode lovia ousu wodo eneye Mankranso Senior High School metro a obia enim se ono eho ena odi ne dwuma na wotwe awie ye memende ya no ena sama mi edeka efri abonten ebewura school mu a na ne botaye nyina ne se oba ba be lodu aduane a ewo school mu ede akọ anokwasem wo abra wo gusu ye dwumadie na no sena abamu abia wo no susu ye school ni a wo no susu school mu ho pepepe wo no susu te ba bia wo video na chese wo video na ne se wo video no eti wo abra ma mi susu gusu anani abre wo lodu nyoma na no na kura susu video na wo video na wo bi wo se chese se hwan de kobo ma me na mane se hwan de kobo na mane wo ya na se wo ba akura no so oba akura no so sa no aba ba yira akura no o yira akura na ape no se akura ne akura bone pa san se ade na o ye no wonim se obi anhu na akura na nkasa so etime ho a o video no eti anu kan ho bi ma sa phone na wo use video ma me no wo je phone ni free ni nsem e mo sa de kwadu to no e bo akura no se eni kwanse e de ba phone ba school na so so no watime de phone ababa ru school mo oje phone de akwa authorities no anokwase mo oje phone na pepepe no watimi awipe so ate se enwom e wo phone so nyina no wa pepa e de free phone so a se se ame no kase akwa ya ho metesem eno na anoma bi anoma kokone bi so no ta wo no so no so te wo bi a wo hwe adekoro na ekoso na no anokwasem wono so to nkra na no da ba bepiem e wo regional education officer wo bo regional education director amane se kwani a oba ye fra no lovia ousu e di school nuane e fa so na kasa ne nyemu akura kroya no kire se e bebe se na wotwi ne se busumi mu no school ni nuane no omuta hu se ka pa be lodu enuane bi e de ko eye memenda nko a enu ti de ka no ana se e se wo mususu betete no mususu ehu enipa potia
sɛ aduane ɔmo twe ɛde afiri sukuu mu ɛde akɔ a ɛne sɛ afidie no ɛtumi ayi maame no a sisi ame no kasɛɛ no wɔn nso so ababa lodu nneɛma nka ɔde kɔ a sisi ame no kasɛɛ no wɔntumi amfa aduane no ankɔ eti sɛ deɛ asɛm no ababa abɛdan regional education director wɔn mu ɛba abɛyɛ asɛm no hwehwɛ mu na anɔpa no wɔabra yɛto nkira kɔ sukuu mu a yɛbusa no ɛna wɔn kyɛ sɛ anɔkɔsɛm asɛm no akɔdan regional education director eti regional education director ahyɛ sɛ akɔdaa no ɛna afei so maame na wɔn ɛyɛ matron no ɛna afei so headmaster wɔn nso so da sukuu na no wɔn mu nyinaa ma pie mu wɔ regional education office na wɔn ntutu wɔn ano eti wɔ abira anɔpa no pie mu wɔ sukuu mu no na yɛ adeɛ sɛ na sukuu akɔdaa no deɛ wɔtwerɛ nsɔhwɛ a wɔgu so wɔtwerɛ a na master n'ankasa nso so ɛtwɛn no na ɔne n'akɔ ti sɛ sɛm no kasa deɛ asɛm na ba abɛdi regional education officer wɔn mu ba abɛyɛ asɛm no mu nhwehwɛ mu na wɔn ahuru baabi pɔtea asɛm no wɔn no ɛreba abɛtoɔ na mene headmaster no nso so bɔ nkɔmɔ kakra na mo miɛntie kɔ ɔfa so kyerɛ mu kyerɛ so mpa kaseɛ bɔ. Pacho, the regional director from an opportunity. The year, the dinner report to commission, the report no. The case in your court face regional director. Imagine a phone formateso. Oh, Pacho, Nyabutre. Regional director from here, a report to Cosia. Ama, any Omunina echo, any pay involved in your regional director. Kisia. No, Madame Yashama, and Yashama, Asiasam. That's what I say. The regional director away, regional director away. To see how you call a regional director of this year. Okay. Now, Madam, would you say, I don't know, Jack, I phone for Mateso, would you say, you know, crack? Because you won't say, and send you a bar. Well, the anymore, won't me and can be. Me, that you're gonna mean me call Friday. The chair and Jimmy Tabai and the regional director, neighbor no come of friend. And you see our demand is in Banjin and I was your way, Yamani Bonnie Ebenezer, also answer, and I tell sir, when I'm paying for any bidding, come on now, one more chirum, near one more tea, at the far side, as some way. Ɛne na senior high ne mu nsensem enwumere ye besa de bia toawo na ne de enye sukuu nuane na wo mawia ne mu assistant headmaster academic na wasibam sukuu ni se wanye aziat na wapie ne mom de ekwe nyina no se etimi duru ya kacha cloud internet eka ho bo modern se odo ho bebata wo mo internet no ejina so se pongo bibi no ene ntisha no nso ebia na connectivity no wifi cct camera ni nyina ye bebo e de amawo hwehwen e wo top high yene Love FM ene di nhwe animu abrosan na kumo man rural bank wom no emu na yenso ye wo cloud internet de ye kan chew se daache entimi ntwan wo nte ye so hwehwe ne nne 0244601933 ofre ho a na yene wadi nkomo wo chena ebnada na chi ukuada ewom sa Alhaji Mahmud Baumia won koto aba no wadi kumnim de nenso enwiei obekoswa na wone wadi nkomo ne honsem ukuada bia wo Sompa fie ha bra no nan abo enko ese no nsiamo no esan na Sompa aduokono enwotwe akirepon kono sunwaye bona henkuro na afi Sompa aduokono ne akirepon so enkransa bono east mantemu enti ana watie bi na wahunedi enti e wose eduru ho na esi ahene na etu ahene mo kwa akoto aba na motoma Alhaji Mahmud Baumia abe heba clinic waseme nkanchiro yade bi etewo so no wo mu netimi yenhwehwemu na enyarewa no nso eba no wo waduru a wode so ano enti hwe wo machi akwan eye nompemu yade sickle cell na akoho enti mu de ana mogemu a ni nyina wono mbeboa tana so apatrapa na behu ya new site ho a ye be apatrapa junction ho ene ntisha no so na frɛ ye wo 0243 345 392 na yenye so I was serious mo bibenya wo a aya ne free yade on hasa yade ne nti ene wontimi nkwa adwuma yie fibroid no didia na edidi oni padua nim kwankan wan hwe yi a wokunu obefo achi sanse eduruma bia na fibroid ne nti no na wo ho sansam ya kwakwa e bibie ho eno achi no so abusua be ma low sperm count ene hawo yade nkan ne nyina fakona Sowas Herbal Clinic na won mo hwe ne ho dwuma ye wo Shim School Junction Barakese kwan no so 0243 282629 0243 282629 ya Bolivia Enterprise ni what a future life
smart food na diaba was 23 vitamins and minerals 19 amino acid omega 3 selenium high energy protein dietary fiber ni nyina hyem ase twom wonya bi ebebo pa ye wo future life oat future life zero future life protein and na fe nso motabella ni nyina da ewo ho frampanyfo enemom hye no nso so full alignment one ma wone moti home ene di hye ni mu eye 0246 010150 0246 010150 and afi 0242 878-090. I was near your general Sonia in some nina SC. Young Foster Damakuqua Veronica Jando. One of better Fidena Chichinchimia, Aquasia Sumwa, one also Bonichi Dompa. Young Quenya Ya Grace and Afe News Timno, Asada and Camo. MCR Soya Damwasa Damwase. Me D and me. Okosia Ejiwakwa dear Wati Miniminia. Ejapia. Apam dada ene de eye bolla na se woni misasa dada no a ohini ni me se nya sam keto me na mente wonka and I know that one jene nka ho sa pepe me se me wo fie na me se me hwe video shi yes na yi awako hey na eye bolla nya sam wa ma bezie wo nya wo ni awona and until I didn't day, not just say, I say, so what him when oh, why are they? Oh, me, I so, Miss So, Kokoma, Yato, trader, Sakopa.